Hei roto I ngā tau e whā e tū mai nei, ka whakatūria te kotahi mano, kotahi rau, 25 kaimahi pirihimana hou. Ko etahi o rātou, ara ko te 8 rau, ka haere ki te mura o te ahi mahi ai. Nā te pirimia tonu nā Bill English, tēnei kaupapa I pānui mai, I roto I tana kauhau mo te oranga o te motu, I tāmaki makaurau I te rānei. 503 miliona tāra te uara o te kaupapa nei. Kia te huri ake tātou, kia te o Kiwa McLean. Kua o te aroa te whenua haumaru tuawha o te ao, engari e toto he ana kia whānui ake te ope pirihimana. Very pleased to be here to be announcing over 1,100 police staff, 880 uniformed and a $500 million package. It's all part of our commitment to better public services in a growing country and working smarter. Mā tēnei ka kake ngā nama mō te hunga pirihimana, mai I te tekau mā tahi mano iwarau rua tekau mā rima, ki te tekau mā toru mano pirihimana, hei te tau rua mano rua tekau mā tahi. When you hear the Prime Minister talking about the average age of a 16-year-old, burglar, they don't come from blessed families where they're well and truly loved and looked after. They often come from those kinds of organised crime families. So we have seen an increase there and it's been of a concern to the police. E kua ana te taua pirihimana I tēnei whakatau, me te whakapono mā tēnei whakatau e haumaru ai a Aotearoa. The resources we've got will go towards us and our commitment on behalf of all New Zealanders to make New Zealand the safest country. Hei apiti atu e whakapono ana te Premier ka ora te iwi Māori I tēnei whakatau. Māori are among the most re-victimised in the whole country. While we talk a lot about the disproportional number of Māori in prison, they are vastly disproportional among victims. And any step we can take, like a big investment and 1,100 more police staff, is going to help them feel safer, and I think that'll matter to a lot of them. Ki hai te Premier I kōrero mō ngā take āwhare, te pōharatanga me te kāinga koretanga. Hā kua kaore te pāti o nā hinara e whakae, mea ko ngā tauira kura katoa I te reo Māori, e ngā kau whakaiti ana ia e ako hia ana te arero tipuna o tēnei whenua. We don't support compulsion, but it's great to see that it's taught and used by many school children. Hei te marama o hūrai hi mata ai te whakangungu I ngā kaimahi pirihimana hou, ka tīmata tonu hei te marama o Noema. Te o Kiwa McLean, te karere.